Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MLA ka Amlaram constituency uba Lakman Rumboy ulalet banjurep ya ka jingshna bat jingsiang artificial turf ya ka madan yele kai football jong ka Amlaram Subdivisional Sports Association ka badan halat jablem Amlaram ka ba ka jingpentrai menta kala ya chachan nalor MLA ha kani ka jingjurep lai don lang ru MDC melding swear ka SDO Civil Amlaram bat President ASSA ka Rajshri ki officer na po ka Meghalaya State Sports Council bat DSO Jowai kumju ki nongyalam bat dakhot nongket kam jong ka ASSA uma Lakman Rumboy ngetskem ba lingba ka jingsiang artificial turf bat shana panbha ya kani kamadan football jong ka ASSA kanlong ka jingker khu ya ki khon samla ka than namar kani kan plilat iki samla ban pni ya laki sab ki don ha ka kam ya le kai 1 kg 800 ग्राम 1.8 kg so this grass will become a little bit shorter. it will stand सिलिकॉन एंड रबर उसमें आएगा ना ये तो बाद में आएगा ना हाँ तीन निकले ना कौन नहीं ला तो सिलिकॉन itu rubber putri dikeling kalau wanti ini lalu double silicon rubber kecam nampak pakai tak ada it gives us silica base and then rubber on top dua tu kan mana yang langsung silicon 40 1.5 inch kalau kan ini jam lah teman dan rubber They have kept some extra space also so that like matlab beyond all the running they don't get chunk of space. waterproof ये कभी खराब नहीं होगा इतना बारिश होगा तो इतना भी होगा तो ये इधर ऐसे डाल के हम पेस्ट को खींचेंगे इधर पूरा होल्ड करने के बाद फिर ऐसे पेस्ट को दबा के फिर इस पे चलेंगे वेट होके पकड़ लेंगे फिर 1.5 घंटा के पेस्ट होता है 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए लेकिन अब ये ख्याल करो जहाँ जब मौसम ठीक है ये करने का लेकिन इधो तो जब पेस्टिंग होगा ना बारिश होने से नहीं होगा तो मतलब मिनिमम 2 घंटा सुखाने का टाइम चाहिए do the right thing you know better than us but we want only the best but you know better how to deliver matangi don hang ni hapo ka madan jong ka ministerium jong ka Amlaram Sport Association ngadi iba da monteriang iba lebat kum i jas ketri jong ka Amlaram Sport Association mentangi don hang ni mata kasni rengkat ka jing don lang jong i local MLA jungi napo State Sports Council bat i district sport officer rengkat katukan ni ki riurang ba napo ka thanjungi bat ki committee member jong ka ason jungi tiga jingwan menta kasni hang ni kadi nak menta bengin one page lani barman inspection rengkat bat i local MLA jungi bat SDO jungi iba long ru kunju i president tingi la one page la bun sin hi la one page man ki por la bun sin hi la one page nak menta pan pentri ya kan ni ka project ka bengin layo naka Sorkar jela ha ka bangin penbha ya kan kemudian lengba artificial turf tingi la one si one man kepor bat ngila yo i ya kejing tray dekat kum kejing yo i ni i ba kejing tray kala ya sikmat bat ni kermen ba nakaleng jong asion ngin yo no ban penon kam yo uning medan hakikat tu kani kurai gidangwan di tang ding digitin ni kermen ba kejing tray kan ya nang ni sikan ya kham klai bat bangi i do ba ka bangila li no ngila pen siang no yo uniu pelang ban ni kermen hadin ki katu kani kurai ngila no ban penon kam ya kani kemudian publish